Runmawi TV clear tu te chibai vek ule vanal chwangi kania Chanchinthar ilongai thlang u amasa in chanchin langsar zwalte Chief Minister Pulal Duoman State Pon le Rampon mun shanga namu thei tur khop thiam na nei apoi mo thu soin Mizoram chau clear lova hundanga hlotlin tumzel turin zirlai te acha Northeast Special Infrastructure Development Scheme nisit sumcheng vai bel che za song pasari point pathumbial pathumpanga senga siam kumin me ni somhnia hondo hwal turama changa aizol khopuita na tui lak na chu tun thla a man theya pe fel man be se ani Lok Sabha leaders of opposition Rahul Gandhi and Congress chatna Alant Assembly constituency Karnataka achangin voters sangruk chuang pai ani thua soya Election Commissions of India ero chuan Rahul Gandhi an apu na chu be chan omlo le in pu na diklo ni in asoi thung tuna chanchin kim changsokin Northeast Special Infrastructure Development Scheme nisit sumcheng vai bel che za som pasari point pathumbial pathumpanga senga siam kumin me ni somhnia honto hwal turama changa aizol khopuita na tuilak na chu tun thla man theya pe fel man be se ani Legislative Assembly Pakwana Chutkhom Voinga na aro relay member Pani South Tuibial to MLA Puje Jelal Pek Luale Champai South Bial to MLA Lieutenant Colonel Clement Lalming Thangate Zona PG Minister Professor Lalniloman Ziaka Atsan na Alandanin Hwal turama changa tuilak na thome ka construction work chuzo to ania department le contractor ten tuisem dardan tur an pui meka tunthla September hian zo man be se ani thu tarlan ani bok hwal turama changa tuilak hi khoiveng emo khwatan nge chorang tia zo na chu PG minister chuan Mual Lungthu, Falcon, Melriat, Kelsi, Huango Mun, Mual Puile, Mission Veng Khang Ten, and Chorchangkai Theang Ti in at Hangani. While Turamachanga Tuilak Alternate Gravity Water Supply Scheme of Aizol hi nisit sum cheng vai bel cheza som pasari point pathumbial pathumpanga senga siam ni in Kram Infracon Private Limited le Vikas Associates te changdunin anthoka sarkar thu choina tarlandanin while turam sunga dilzola 2 liter vai bel chezani somli le pariat dong tui khwa ardendam siam ni in hetachang hian millimeter zali somnga alian pipe mangin mual lungthu tlanga 2 liter noi sompanga khol theina reservoir laklu anianga Trinity Hospital bul khengin MLD thum la pheile in hetachang hian mual puilama MLD ni le mission veng thanglama MLD khat lak ani ang Sheva Pagwada program kalzela BJP Mizoram chu Sairang rail station defy le Thingphunin an hnatlanga BJP Mizoram State Shwai tu debaka member chanem tak he hnatlanga hian an thok chhuak ani BJP Mizoram chuan Sairang rail station hon ani nuwa rail station le ache available lo tam taka omhal chupoi anti thu le chalo anti thu an soya maso nei na kentel poimo tak chu faina ni thu soin maso na thar hon ani roala ni khathil thu a rail station le ache vel abol lo atam nga lutuk chuan inen fia achul zia ati chianga an sha thuan soibok Sairang thenga rail lo lu chu maso na ani thu BJP Mizoram chuan soin ramdang mi khwalzin te po in faina an ngai poimo theina turin rail station abol lo pai dan kalphung chu thunei tulam te po in anen pui thwai chula an sha thuan soya rela zintur twal chung mi te state pon le rampon achanga Mizoram thlo tur te po faina ngai poimo turangenin thileina korle bolho dang te po bolho bo ma chau pai thin turin an cha ani BJP Mizoram te hi rail station le ache vel ti faya an hlatlan rwal hian Sairang rail station bula thingphunin an hlatlang halbok ani Transport Minister Puvanlal Lanan Karnataka Sarkar Transport Department Nuaya Malak na Shangte Zirchiang Turin Bengaluru atlo Puvanlal Lanahian Karnataka State Registered Vehicle Scrapping Facility RVSP tlo masaberin Certificate of Deposit COD Certificate of Vehicle Scrapping CVS lirtheine tuin atharale le dona rebate claim dan tele motor part anlilam dan te anlo shilfia Ministry of Road Transport and Highways malak na din masakber Inspection and Certification Center Automated Testing Station po tlo in khol mga lirthei test chishang shang an kalpui dan te anlo shilfia
test chi hrang hrang paltlang theilo te chu hun pek bel thin ani thu te hun tiam chunga an siam tha theilo emo a test na free an choi theilo emo ani chuan fitness certificate pek an ni ngai lo ba ka an lir thei shen sak thin ani thu te an lo shil ani Jana Bharati RTO Nwaya Automated Driving Test Center po puwan hlana chuan tlo in driving license deal te tan 2-wheel le 4-wheeler driving track an buat saya test chu kholmanga an ending dan le kholmang veka result an pek chwa dan te an enbok Transport Minister puwan hlana chu Karnataka Transport Minister Dr. Ramalinga Reddy nen po inkomin Transport Department in an lodon sondana alom thua shila Karnataka Transport Department man ruale malak na sang te chu Mizoram po nei ve tur le kalpui ve tur Mizoram sarkarin ma alak chaumek thua shilbok Transport Minister puwan hlanan Karnataka Transport Department malak na sang te atlo te hi Ministry of Road Transport and Highways Rahman na anga state dinasiam tura ti te ani thu sarkar thu choin atar langbok ICDS West Piling Women and Child Development le Environment Forest and Climate Change Department te changtlang in Tukinda Rukhan West Piling a portion ma nutrition month pualin short marathon challenge kilometer nile at sanvean buat sai He hunman puitu Damba Tiger Reserve fa Field Director Pupi Si Lal Chandaman Marathona Teltet su availiama matlir thui tak neya thingphun tamle ramosiam tama enkol zui achu thu soin ele ina film khura chungril thatna le shisel na in mishing mel asiam moi chin thu soibok final environment hum halkonga malatu roma marle zirapi si te puin he hun hian man puya roma mar chuan kumnga achanga kumsom thlengtal thlir thiam achu thu te kan tuitlan athiang limna tura bulhlo choi theilo paile mandan thiam achu thu te asoya zerapi si po in man khadai plastic single use plastic achanga siam thil mangtlem tur le rihlo laka filima e tur shisel chau eya mi man tlak tak a chhuak turin chalai kal khom te chu acha bok Child Development Project Officer CDPO West Piling in ele in shisel thaile theilam war tule no pang kumrup noi lamte phei chu ele in ti han chop ni lo cho shisela changa buljan pui turin kal khom te chu acha ani he marathona hian mi zasumnga le parukan tela nutrition month thutiam soirwalin anin tiam tharbok ani SBI North Vanlai Pai branch Chunimin Khan Bial to MLA advisor to CM political Pulalmuan Puyapunte in Ahong SBI North Vanlai Pai branch hi Mizoram SBI branch sumngale pathumna ani Bial to MLA Pulalmuan Puyapunte chuan SBI to sarkarin ain kolle athune ina public sector bank zingalian ber ani thule central scheme tamtak po SBI nen in thlunzom ani thu soin helai biala lo nei tu le kutna thok tu te po in kanman changkai tour scheme tamtak ka omatia sarkar malakna puiber hand holding bana kai policy mangchangkai thei tur po he biala hian tamtak anom ti in antan thei top chwa pui turin bank ho tu te chu angen bok North Vanlai Phaya SBI branch hong turin kumsom tel ma lo lak ani to ni in bial to MLA chuan asoya beidon leklek chang te po an nei ni in asoi Chief Minister po in ma min lak puina sa tialom thu shirin SBI branch thar an hontak chu hebial MLA lo ni to tele khotlang mi puite den anzawaya thora ani thu asoi ani Banakai scheme pilot phase tlang zar ani achanga akum khatna vo in September ni sompakwa sang ni somni panga khan MSPCC Vice Chairman Dr. KC Lalma Somzavan Banakai scheme phase 2 atlang zar MSPCC Vice Chairman Chuan Commerce and Industry Malak na abana kay DPR software siam ani thule adil turten concept paper ziawak ngai tolovin application form an fill up anga bana kay software mangin DPR asyam theito don ni inasoi ama application form pakhat trade zong ta na manchin po tuna chuan sector wise in dealer form kalpui ani to don ti MSPCC Vice Chairman Chuan asoya PMEGP khoi turin Commerce and Industry ba ka KVI po department nga function tir to tur ani thua soi trade chishang tamtak deal tura thu MSPCC Vice Chairman Chuan soin in sakna tur le motor le na tur ero deal thei ani lo thua soya
phase 1 a deal na thelu to lamhulo te po in phase 2 a athara deal non le tur ani thua soe Dr. Kesi lalmal somza watsuan sarkar malak na tamtak a hlo cham na hi chu monitoring mumala owang ani phonia soin monitoring anda poimo hle don ti a soibok aizole silchar in karkong National Highway 306 le 06 a that theina turin Mizoram Merchant Association mi male All India Transporters in Chanho antum Mima shwai tu tele All India and Northeast Transporter te chu nimin September ni som pariat sangni somni panga khan Mima office aizola chu khomin har san na an to te an soihova Mima shwai tu te chuan sarkar le NHIDCL nena aizole silchar in karkong siam chatura anlo ngen thin na in omzia neilovin fur alo thlenin bungrapur motor te tan himlo khopin kong a chele thin ni in a soya hemikonga hian transporter te nen thodun chul anti ani kong chechungchanga na kumfur pui alo thlenle mangeya he kong hi chataka siam ngei turin tuna changin sarkar le NHIDCL lam ngen ni se antia hetianga ma anla chunga kong a chele ani chuan furai chuan Mizoram a bungrapur lu lo hiala mala khoni se anti ani transporter te po in an har sana to sang te soin Mima shwai tu ten hian asut kyan dan ur te an soi hawa namdang ani tlang puya wangin Mizo chong an thiam lo awangin loading and unloading a buaina an tok phonia soin an customer te bungro an deliver na konga po traffic duty tenen po buaina an to pho thu an soi Mima shwai tu te chuan transporter ten an customer ten hena bungro an deliverin kongzau lai thanthe shap ni se antia traffic a buaina an nei ani chuan an customer ten biak sak thei ni se ti in traffic duty te po a thei china lo ngai na thiam turin an ngen bok Bongkon Police Station in Central Equipment Identity Register CEIR kaltlanga mobile phone bo an chui nuwa an mulet som thum te chu voin khan anei tu te hnen an hlan Bongkon Police te hian thlaliam ta August ni som pakwale tun thani som pako inkara mobile phone bo an mulet som thum te anei tu hne na hlan na hun hi Bongkon OC pisan manga kumin March tha achang khan phone bo zani som thum an mulet to ti Bongkon Police Station ho tu te chuan soina vain cheng noi somnga le pasari man hu mobile phone bo an mulet to ni an soi mobile phone bo om chuan CEIR kaltlangin an chui thin ti Bongkon Police Station ho tu te chuan soin application a phone number an chuluta phone bowa sim card vwa tu zong le vwa thin te alang thei ni in an soya CEIR kaltlangin phone a chuan tu sim card nge an man mek ti thengin alang thei ti soin nu chui konga an ol sampha thu le mobile phone bo zani chuang CEIR kaltlanga mulet ani to thuan soibok Bongkon Police Station hian tun hnaya kholaya rihlo zwar vorchin mi som pathum te po manin NDNPS Act noya thu boy som pathum anziak luta kumina ILP nei lo Bongkon Police Station huam chunga khosami za somli le pariat man to in thu boy an siam sakbok ani Lunglei District a khopani mam tele lungrang south khwa a sazupuang in bule thlai tam tak ati cheto Mam tele lungrang south khwa a sazupuang awang hian Lunglei District Agriculture Office thok tu te po in heng khopani te hitlo in sazu in bule thlai se chia dan te po nen fia to ni a thu don ani a khotlang shwai tu te hena sazu tur pe in man dan tur te po anzir tir ni a thu don ani thu don na ina soidanin mam te khwa lo nei tu chung ko somli le pasari omin chin somli le paruk mun azawa bu puyan chinga Chin ruk muna zawa tharang chingin chin nga munvela tharang bu te chu sazu in ase cheveka chin somni le panga muna zawa an chin bekang po ase chena sa hle lungrang south khwa a chungko som thumin thloma la in chungko ria thloma a sazu che a chin ruk munvela zawa bu vuite chu an se cheto bok Agriculture Department te thok tu te chuan bu puile thaidang te sazu ina se zelo na turin azau puma sazu shai ngal turin khotlang shwai tu te an shil ani Pu Silal Thanmoya IPS retired to Ombudsman Independent Local Body Mizoram State Tanrin of the Thutiam Tiralaklu ani Ombudsman Independent Local Body Mizoram State Laklu in Khom Hiraj Bhavan Derbar Hola Voin Khan Bwat Saini in Larsab General VK Singan Pu Si Lalthanmoy Chu Ombudsman Independent Local Body Mizoram State Tana Rin Omna Thutiam Tirin Alalut ani Pu Si Lalthanmoya IPS retire hi February ni sompani sangha zakwa somrukle panga apiang ni in BA LLB degree nei aniya kumsang khazakwa somriat le pakwa a Mizoram Police Service zomin kumsang ni somni le
pahnia Indian Police Service IPS AGMUT kadre Mizoram segment da hlan kaya ni a Mizoram Sarkara mo phurna poimo taktak Director Fire and Emergency Services Mizoram AIGP Police Modernization PHQ Aizol DIGP Southern Range Mizoram Lunglele DIGP Northern Range Mizoram Aizol te alo nito ani kumsang ni som pahnia President Police Medal for Meritorious Service adonga kumsang ni somnia President Police Medal for Distinguished Service adong bok February ni somnile pariat sang ni somni panga DIGP Northern Range Mizoram na atsetlain superannuation pensionin at swaka anubui fanau tenen tui khwatlang aizola ancheng mek ani Chief Minister Pulal Duoman State Pon le Rampon mun shanga namuthei tur khop thiam na nei apoi mo thu soin Mizoram chau thlir lova mundanga hlotlin tumzel turin zirlai te acha Sept Teachers Association STA buat sai Sept sub headquarters YMA Hall zirlai ti chatoi moina MLA trophy semna man puina he thu hi in khan Chief Minister Chwana soya mi chengza da changa chuta India rama ziakle chhar thiam tamna ber district a hetiang hun man ani chu thilin me tak ani thu soibok zirlai choi moina dong te chu nakin zela zirlai hlotling le chhor tlak thiam na nei tum turin Chief Minister Chuan atcha zirtir tu te po an zirlai te an en kolna mason tum zel tura cha in zirtir tu te nun chu zirtir na ani theinga lawangin an nun po an uluk angai ti asoi Mizotan India ramril zoka namuthei thiam na nei angai to ti soin Chief Minister Chuan Central State danga na oma Mizote kan lu thei manglo chu angai mu om ati thu asoya State pon nilo Mizoram Rural Bank hnuaya thoktu laka po Mizoten namdang kan tluklo thin po avei om ti in nalak na kongdanga po abika Mizote ludan kongzon angai thin chu tlom thak ati thu asoibok Chief Minister hian vo inve Khan Chief District Session Judge Circuit Court Hong Halin tlailama aizol panin aho ani All Mizoram CSS Employees Coordination Committee AMCECC Shwai tu tentuk in September ni sompakwa sang ni somni panga Khan DP and AR Minister Puke sap danga chu atchen na ina muin until put mek chungcha nga an member tam tak chu anin bengdai sham ri ni in anshil AMCECC Shwai tu te chuan DP and AR Minister hena hian an member tam tak chu an thin rem to hle a an lein beng dai thei sham ni in an chila DP and AR Minister point a thei chin china a hnena AMCECC Shwai tu te thu thlen su lo bo zui sak atiam ni a thu don ani ankal zel dan tur ngai to in AMCECC chu vo in khan an thu khoma chanchin bo se lai thleng hian an thu le hla sha thei alani lawani Mizoram pon lamchanchin ilongai thak chunzomang Lok Sabha leaders of opposition Rahul Gandhi and Congress Chatna Alant Assembly Constituency Karnataka achangin voters sangruk chuang pai ani thu asoya Election Commissions of India ero chuan Rahul Gandhi an apu na chube chan omlo le inpu na diklo ni in asoi thung ECI hian thu chwa siamin online mang hian voters te hi delete thei an ni lawa Rahul Gandhi hian mi puya ngai dan diklo pu atumna ania he apu na hian engma inga na tling anei lawa vote nei tu te shat lawin hetianga vote pai hi thil om thei ani lo thuan tar langa ECI soidan chuan kumsang ni somni pathum khan Alant SCB ka hian vote pai tumna alo to a commission nge hian he hi achui tirani Alant biala hian kumsang ni som pariat khan BJP ticketin Shubat Gutedar chu thantlin ani a kumsang ni somni le pathuma BR Patil INC thantlin ani bok Congress chatna bial ani awangin Rahul Gandhi hian Congress vote paya apu ani Pakistan le China in UNA Baloch Liberation Army Sheikh Antum Natsu US UK le France in andang Pakistan le China in United Nations UNA Balochistan Liberation Army BLA le Majid Brigade te Sheikh Nasiam Turan be na chu US UK le France chuan andanga BLA le Majid Brigade te hi Washington chuan thakhat chuang malama to khan Foreign Terrorist Organization a alo puang to ani BLA le a Side Wing Majid Brigade te Sheikh na tura UN lama be na an tan chungchanga hian US le a General Puiram te chuan BLA le Majid Brigade te chu
Al-Gada emo ISIL emo tene na inzom na an nei ti chian na finfia na tlinga omlo ni in an soi ani. United States Santa Clara California India mi Mohammed Nizamuddin chu police ten an kap hluma a roommate ne na anin ti boya wangin India mi kumsom hile pakwa upa hi ka hlum ni in apa in India External Affairs Minister S Jaishankar ne na afaparuang India rama honthei adil. Mabunagar District Telangana State mi Nizamuddin hi Santa Clara hian kumsang ni som parukhan master degree zirzom turina omchana hetianga police in an kaplum tamai hian makti a hlo hle a kar masaloka India mi lu an tanto bok awangin iwe sa thil thleng hian ngai ven a hlo hle a apa Mohammed Hasnuddin hian police in afapa an kalhum chan hi a shat lo thu asoya minister ne na arwang India ramapur ho angen baka Embassy of India Washington DC le Consulate Generals of India San Francisco tetsuan afapathi na hi an suichian aphut bok khati songkha Chanchinthar kan pon thei te chu ni e